На сход забуло слово о діяльності творчої роботи Мирона Жироша. O jeho velikim doprinošenju u poznavanju našej prešlosti bešedovali profesor dr. Janko Ramač, publicista Đura Latjak, redaktor časopisu Švetlost Mikola Cap, redaktor vydavateljne djelnosti Ruske slovo Mikola Šanta i novinar Velimir Paplacko. Žiroš naše javnosti poznati dluže jak 6 deceniji, a kad u pitanju jeho tvorče doprinošenje među najvažnejšim vidvojene. Ja vidim, že to najvekši utim, že vidal u 6 za teraz tomoh našu monografiju pod nazvu Rusnaci, Bačvansko-sremski Rusnaci doma i u Švece od 1745 po 1991 rok. Мирон Жирош за собою хабел богатий скарб, котрий окремний організаційний odbor Національного совіту Руснацох прийняше з Мадярської, у котрій жили робили останні 20 років до нашої землі. Mi še už podogovarjali i mi to skarb prerucime, bo to skarb pani Mariki Žiroš znači jej veljo, ali išče vecej znači, že to ta robota nie była daremna, ale że to skarb še preruci tadzi, že ho adekvatno zložime, jak varili pan Tamaš, ljebo na katedru, ljebo už dakle uvidzime. Мирон Жирош умер 29 novembra того року у своїм 80 року života.